Eric Ndagijimana turavugana uri muri studio za Radio Huye mbanje kugusuhuza wiriwe nanjye nakwikirije Desi. Yego muri iri joro barani iki muri siporo? Icyo wakwiye kumenya nuko imikino ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro itangira kuri Kigali Pele Stadium ari naho habereye imikino ibanza ibiri yabaye uyu munsi kuri wa kabiri. Umukino wabanje ikipe ya Gicumbi Football Club yanganyije n'ikipe ya Police igitego kimwe kuri kimwe. N'umukino watangiye ku isaha y'isa 6:30. Umukino rero wakurikiyeho wari wahuzaga ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya PFC watangiye ku isaha y'isa 9:30 kuri stade. Umukino warangiye ikipe ya PFC nyuma yuko banganyije igitego kimwe kkuri kimwe muri championnat. PFC yaje kwinyara mu isunzu itsinda ikipe ya Kiyovu Sport ibitego biri ku busa. Ibitego byatsinzwe na Mamadou Si ndetse na Sheikh Jibril Watara bituma ikipe ya PFC itsindira ibitego biri hanze ihabwa n'amahirwe yo kuzakomeza mu mikino ya kimwe cya kane. Ni imikino izakomeza ku munsi w'ejo. Ikipe ya Etincelle ku isa 6 zakina Mukura Victory Sport, Ugeserike n'ikipe y'Amagaju ku isa 9. Masanze yo yakira ikipe ya Gaso United, Muhazi iki n'ikipe ya Gora Football Club, City Boys iki n'ikipe ya Rayon Sport. Umukino uzatangira ku isa 9. Marine yo saa 9:30 izakina ikipe ya Ice Kigali kuri stade Ubworoherane. Ikindi ubwo nabwira abariyo bari kwitegura umukino wa City Boys no kuri Vie Kwizera atakoze imyitozo y'uyu munsi, ariko biteganyijwe ko umukino muri weekend azawugaragaramo bazakinwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Nyuma yaho uyu munyezamu yari kirimo kubabara mu mwogo kubera kugongana na Ani Ereja mu mukino batsinze n'ikipe ya Police igitego kimwe kusa muri Champions y'u Rwanda. Nyuma kandi Champions y'u Rwanda nayo yakomeje uyu munsi. Amakipe yo mu gihugu cya Sudan Al Hilal ndetse na El Merreikh bari gukina muri stade Amahoro. N'umukino watangiye ku isaha y'isa 12:30. Igice cya mbere cyarangiye mu kipe ya El Merreikh itsinze igitego kimwe kusa. Ni igitego cyatsinzwe n'uwitwa Chisara ku makosa y'umunyezamu. Igice cya mbere cyarangiye bigaragara ko ari umukino urimo amahano menshi, bya bindi bitangukira to nicyo byabira nicyo cyaranze igice cya mbere. Ikipe ya El Merreikh yavunikishije abakinnyi babiri, umwe yajyanywe mu kwa muganga muri ambulance, undi akaba arimo kuvurirwa kuri benchi. Ni nakazi gakomeye cyane ku mutozo w'umunyarwanda wikunda Samuel, ariko igice cya kabiri cyo kimaze gutangira. Reka dutegereze turebe. Ikindi ubwo nagarukaho n'umusore w'umunyarwanda witwa Niyo David yasinye amasezerano y'imyaka 5 mu ikipe ya KFK Veresrevine yo muri cyiciro cya mbere muri Ukraine. Niyo David yakina mu ikipe ya Kiyovu Sport akabinyizanyo y'ikipe y'Intare Football Association. Rero ni umusore wari umaze iminsi yaragiye mu gihugu cya Ukraine gukora igeragezwa, ubwo yaritsinze ubwo yamaze no gusinya n'ubuyobozi bw'ikipe ya PFC bwamutanze. Kwakunze ikipe ya Rayon Sport, abakozi ba banki ya Kigali basibire by'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bemeranye ku masezerano bazongera ibiganiro mu mikoranire bishobora kuganisha ku masezerano y'imyaka 5 afite bazajyana n'ikipe ya Rayon Sport ashobora kuzaba arimo miliyoni zirenga 400 kuri buri mwaka ya banki ya Kigali ishobora kuzajya itanga mu ikipe ya Rayon Sport. Ikindi nagaruka ni Tour du Rwanda harabura iminsi mikeya kuko tariki 17 zatangira tariki 22 bishatse kuvuga ko ari iminsi igera kuri 5 ibura kugira ngo Tour du Rwanda itangire. Icyo bamenya nuko ikipe ya Benediction yengeye muri Tour du Rwanda 2026 guhera ku cyumweru. Rero abanyarwanda baraza kuba bareba amakipe 17 ushyize muri ingi ya 18 niyo kipe ifite umunyarwanda wegukanye etape kuva isiganwa rya Tour du Rwanda ryajya kuri 2 n'igice kimwe. Ni Mugisha Moyize, abandi ni nkamani zabaye Eric akunda kwita ka radio ndetse no Masengesho Venkeri. Abo ni abakinnyi baza barimo kwifatanya n'andi makipe yose yazitabira Tour du Rwanda. Ikindi nagarukaho rero ni tombora ya CAF Champions League yabaye uyu munsi Cairo mu Misiri, isiga ikipe ya Berkane izabona n'ikipe ya Al Hilal. Umukino ubanza uzabera mu gihugu cya Maroc. Ubwo kandi n'indi mikino ko byagenze, Esperance de Tunis izakina n'ikipe ya Al-Ahly, Mamelodi ikina n'ikipe ya Stade Malien, AS FAR ikina n'ikipe ya Pyramide. Ntabwo ari bo banye batomboye kuko no muri CAF Confederation Cup nabo batomboranye. Ikipe ya Al Masry yatomboye ikipe ya Sierra Belouizdad, Olympique de Safi yo muri Maroc, tombora Wydad AS Otodo yo muri Congo Brazza, tombora ikipe ya Zamalek. Iniyo Manyema yatomboye ikipe ya SMRG. Ikindi kigezweho no kuba umutozo w'ikipe y'igihugu ya Mali yitwa Tom Simpier. Uyu mugabo amaze gusezera ku kazi ko gutoza ikipe y'igihugu ya Mali kubera kudahemberwa ku gihe ndetse no kutumvikana n'abayobozi ba Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Mali. Uyu mugabo ari mu batoza bagera kuri 688 batse akazi ko gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ngo reka dutegereze turebe niba kuko ari buze kuza
i Kigali. Ikindi ubwo i Burayi ikipe ya Arsenal na Bukayo Saka bari bamaze iminsi mu biganiro kugira ngo barebere hamwe uburyo uyu musore w'umwongereza yakongera amasezerano igihe kirekire. Iyo Bukayo Saka rero yongeye amasezerano y'imyaka 5 mu ikipe ya Arsenal. Niyo mukinnyi ugiye kuzajya uhembwa amafaranga menshi kuko agiye kuzajya afata 300,000 by'amapaundi mu ikipe ya Arsenal ku cyumweru. Ni inkuru nziza ku bakunzi ikipe ya Arsenal kuri umusore wafataga nk'icyizere cyabo cyazaza akabongera amasezerano ikipe tozwa na Mikel Arteta. Ikindi Diego Simeone nyuma gutsinda ikipe ya FC Barcelona muri mu cyumweru gishize ibitego 4-0 yamaze kubwira president w'ikipe ya Atletico Madrid witwa Enrique Cerezo ko ikipe igomba gutwara igikombe cya Copa del Rey atari ko UEFA Champions League ho dukoreho ntabwo tuzigera twitwara ati kandi na La Liga nayo ntuyitegereze kuko bisa nkaho byamaze kurangira ati bishoboka nuko twafata umwanya wa kabiri tuko ikipe ya FC Barcelona muri La Liga. Ni ikipe ya FC Barcelona nayo iratakaje umukino w'ikipe ya Girona ubwo ngana ku musozo muri ikipe ya Atletico Madrid. Ni umusore wifuzwa n'amakipe menshi yitwa Julian Alvarez. Ikipe ya Atletico Madrid yafunguye ibiganiro kugira ngo amwongere amasezerano y'ikekire ashobora kugera muri 2032 ubwo bakatangira kumwimana no kuyandi makipe yose yamwifuzaga. Soza GDS mbwira abantu yuko imikino ya Champions League kuri mugoroba irahari, umukino ukomeye cyane uraba ku isaisayini. Ikipe ya Benfica irakina n'ikipe ya Real Madrid ariko ikipe ya Galatasaray yo imaze gutangira n'ikipe ya Juventus n'umukino kubera mu gihugu cya Turkiye. N'indi mikino yose ubwo zakomeza ku munsi w'ejo tuzagenda tuyigarukaho. Urakoze cyane kandi ugira ijoro rihire kuri twese.